La sau tau sila ia ina wausu le fono le tai au nei. E malo ale, le tamalo. E la unga tū le nā i tutonu le pale mene. Ina ua pa u le sunga i la uri al mari atoa. E le aila ma foi maseisi o tau i o i le tua ngai e whaatus-tusa i le to o ma le la unga le tamalo. E le fefe. E o loa ina mamori ma ki liva le sabali. E whaalo longo uma. Mo i ini ma pūno no ulu ilalo. Nau na uma ta ape. Nau na fafo mai lava o na mauta fono, felelei i fo ilunga, i upenga ta whailangi. E mai de fe ei mai voile. Ole mea lea, malea. Lena matua ma puni le ngutu, i te tonu o le mauta fono, tu lou sa boa. Ma ole mea le nai te tau na whai. Ioi. Tua avange le leise me o se masking tape le ma tua tape le ele ngutu o se tangata. E le tau tala i se mea mi o tonu ai whatupu ve vesi i to tonu o le palmene ma lunga foi o le social media. Tala sa au le tala le nā. Ma tau fiofi mai ai ma le wha namu le anga o le sa video lo ma nawa ili tangata ola. Ai ala u wha alongo nei. Ile la unga le faife au. O le teitai fono le sunga le lifo mai o le kalesia o ao le whakasa. Wa uma o na whatulanga i le atua, lana pole kalame i le lalo langi nei. E au fi ai matangata soifua. Whamai na ua fasili le whalasaio, ma le tangata whaitu la fono i utaia i le rifa ola Yesu Kiriso. Deri, o feo nei tu la fono e sili ona ta ua. I la ua fio. E mai le tali le li faolo Yesu Kiriso. O le alofa i le atua. A umana e lofa i le atua, ona e lofa la ia lea i outua, o i maa lofa i tangata. Lua le nao alofa. Wha mua le alofa i le tua, lona lua alofa lo i loutua oi, mauso a tangata. Tolu loa, alofa oi i ate oi. A le mea ua tupu, ua tele ai whaafita uli, ma whaalabe labe le soifuanga nei, wha le tangata, ina ua sui e le tangata le whaatula nganga a le atua. Ana ua mai tasi o le atua mua i le lofa lua o loutua oi ma uso a tangata tolu whaatoa o mai le whaasolonga i ate o le whaatula ngana le nā le atua. Ai ua sui e le tangata o le soifuanga nei na whaia e le atua. Le whaatula ngana le atua. Le ala suinga, ua whaamua le tangata o ia. O na whaalona lua i leo le atua. Whaato a so o tuai ma se mawhau e alofa i tangata. Ale o le nā, ua mua le tangata pito le tua oi ai whaamuri le atua. Le mea le nā ua tupu i teimi uma. Fe mai le la unga le whaife au, le li fo mai le te fono le whakasa. Au kau kai se tā ua pe ana e whalongo. Mai tau fi mau ma teu mau i a te oe. E te wai lilo e pei o le sao to mai tai. I le nofo i tu a inga i a sa lua fata wa le tanga loa ma le sang porteli. Teu mau. I a lilo. Ai e te mana tua, ma tau fiofi, ma mau e whai lo vai i se teimi o lumanai. Ona e mana tua lea. O tali o nei whawhita uri, ma mea oma, o lo vesi ai, lea tunu o tātou tangata, ma isi tangata.
o lo ta oto i le nganga pa i ho le tua. Amen? E oi, whamai o le tali le nā sa iai mai le amatanga. Le lalo langi pongi sā, le lalo langi nunumi, ma le nenefu, ma le ngao sā. Le tō whāpa ia le atua. I le ngao le nā, ma le ngao sā, ma le pongi sā, ma le nenefu, ma le whenumi ai, o le nganga o le atua na whetalai ai. O le nganga fo i o le atua na wha ngā ioi mai le tali o mea nei. Le whangatai le alititai, le pongi sā ma le ao. E o mai la i le aso le nei. Ma le tai au fau in our modern era of a solution to every problem that we face, challenges that we face, lies within the realms of God and the Spirit, the Holy Ghost of God. Nei se mele mo i le tati. A le tātou te pepese ai lama, tu watu i luma o le li. Ai tātou te tala pepelo. Tātou te tu watu i luma o le li i o tātou la ngutu. Ai matua tala pepelo matau mamao o tātou anganga. Mai le lofa i le atua, ma whasiringia se tali o mnei mea oma. Le anga tātou te tau i masui. Tātou te whau ina ia whaaleanga le stangata. E mafua e sea. Wa e nofo ma wha mua oi. Wa e manatu mua i a te oe. Ma lau lava pule ma lou malo si anga ia uu i o lima. Wa e lea lofa ai, i le whaatulanganga le atua e wha mua le atua. Whaalua tua i la i ele matangata lau tele. Ai moa mai oi le lo le mei o lo o iai. Le tau whaitangi a ue ma lili mau o nifo. E sao, amen? Anga lava kai maari e tele am. Ale mea tā ua le nā ia te ama. O le mea tā ua le nā, o le sā vali ana nei. Ale te tai o le kalesia. Ia lu i ta wina ai i tātou uma. O lo i ai le anga, o man tua vai. Le ai ngā tua. Le tua le tama, le tua le alo, ma le tua le ngang pa ia. O le nganga le nao le tua. O lo wha ngā ioi ai mea uma. E soe ma maua ai le tali, so se lui tau, so se whawhi tau. E o lava ia te utou ia whau. Tau te tala noa ma whaasoa i le tusi pa ia ma oa onga ale li whaolo Jesu Keriso i teimi uma tau te umaia i lunga social media, including you to lepa. Aia, tau te le whaia se mea le lei, a wau tau le alo lofa i le atua, a iau tau alo lofa i tangata. Iau tau alo lofa i au tau tuao. Ia whai o tau whaasese i na fo i le whaatula ngana le atua. Le ana le nā, o lea ua leo na tele whaalawe tulai mai, ua manatu le tangata i lana pule. Ua whaabua le tangata lana pule. Walo nā lofa i a te ia lava. Ua lātou suia ai le whaatula ngana le atua, e whaamua le atua, ia elo whaatu le atua, malou loto atoa, malou manatu atoa. Ona elo whaila ia lele lautua, o i malou uso a tangata. Ale me le whainei. E sa ili e talepe le tangata. E wha mua o ia i me uma. Le ala le nā e alai ona o pese pēr ma o whai atu. O le maua i o se fi le mu. Ona ua whātu langa se le tangata le whātu langanga le atua na whāta oto mai le amatanga. Nea la ua le toi tū mālo. Bo uma tausanga sa ua i le mālo si anga o le panemia. Uma le fase fulu mo le tupu tausanga.
Tātou la I mai ai e te ta I le tunu. La le mea. E le whaasifo ai mai foto ele ma whaafitai I lumo le atua. Tō atu ia le awanoa isi o uso a tangata pēr whaiwe le alofa I le atua. A ua whaatu mawina pēr lo ua lofa lava ma wha mua mua. Oe lava I atu oe. Lea la ua le whaamari I nailo loto. Ina ua le tau lau o le wha mua mua. Ua le toi tū malo. Mea tonu ane nā Samoa. This was God's order. O le tūla whono whaamaele nā le atua. O le alofa. Na le loto whaamangalo. O le alofa I tangata. Pea umana alofa I le atua. Ona e whaatoa, e whapea, ua lava sia mea, ka ke olai. A ua whaamalia ina le atua, ma whaamalia ina tangata. A la tonu lava lea o le ese senga, ai me tau, o tangata tai tai, ua tā pena, e tai tai. Mai o te matuata le tolu se lau pasene, ua uma foi. Taimi sa lau sa ai whaiva o tula e pa, ua uma foi. E le toi tula I mai e tai se whainga malo. Mark my word. E o tau tali tonu il tala le nā. E le toi whaalu mai na fo I ma wha basia sia le whainga malo o iai le teimi le nei. Mo le isi pa inga until. Le isi whainga panota. E le nua whetolu se furu. Io. O le tā ua le nā. Au tau sila foi I le mata utia o le mata lasi o le alofa o le li whaolo Jesu Kiriso. Ina ua ia sila fia. Wa lata mai le taimi e whaalata I nai o ia. Ma whasi o tia o ia ma whaasata roina. Na whai le paseka muri ma le tau sa maanga. O le aso Pentekoso. Ua whaano noa le au apostolo ma le au so. Neli ie. Ai alu nei atu ua I mātou e peo ni mātou oti. O I mātou te tua I ai. Ai whai mai leli a walu I autou whiarwhani. O le a awina mai. Ia nganga pa ia e tai tama ia te utau. Ina ia aua nei tuu mātua oti outou. Mai outou tā pena. A wai eile tai outou te mālidi wai ma whioti wha māturo. Ai ole a saule nganga pa ia. E tai toa lua ina outou. A ua oualu e se atu malarulangi. Outou se sila la iai. Olo ta oto, I le nganga o le tua, le nganga pa ia. O le persona lea o lo ngā lue ma ngā ioi, ma sui ai a mio ngā tangata. Tau te fiu la e te talo, ma ole atu I le atua, I loa nganga. E lua nganga nai o atu I ate oe. E te ena le nganga pa ia. A ua e fia e talia le nganga o le ti apolo. Mea fo lana nao lea lenga o tau a mio wha ti apolo. Ioi. Mea fo lana a lai o no tau fōringa peo ni fōringa o ti apolo. O mata o le eitu. Amen. Se fai makali amen. Mai soli. Le tala mali ma le tala moni le nā I a te utau. E te ata atua I lungo le ala tele. A o e a ngai, folau ma le ata o savea, se e tau nuu ma le manuia, I lo luma fale. E a toi fo I maila o whamtalanga I le momomo le loto ma le malingi o lo I mata. Lo I mata o le fifia. Ina ua whaae e le tofi min star. O le fionga I le tamā silio na matua I te tono o le mauta. A vitai le tō whā. A le fionga le pālemia e masefo le kāpeneta.
Tu ai ngā uinga ie, wavala mai ai, mātangia mai ai te itai a lolofa, i o lātou tangata. Lea ua whai te tonu i le pāle mene ma le kāpeneta. Talo whai, you deserve it, my dear father and honorable member of cabinet and member of parliament, senior minister, honorable Te Ato Ala Peato. Le tala whasolopito le nā. O le toina wat na whaoti e leisi tangata tala pelo. Tau whaavalea. Ai whai lumo le mātilatila. O le mūtingtingi o le lā ma le lalulangi atoa o whaafafonga. Whetangisi tangata. Ua maua le tala mai le tamaititi tala pelo le nā. Ua tu malo tea pe ato. Nga vai le ula, ngale le fefe. Mea le nā ua matua māti le tila ai. Nele ai o seisi e toe whātua tuaina se tamaititi tala pepelo, whai tala pepelo. Whai tala whātupu. Whai tala whāufau. Ia wa te i le langa ifo i lunga, i le api o fōringa. O tangata o le ainga. Ta whewhe pe ana maua i nisi o tangata o le ainga ma whanau ma whanau o whanau. O e le tupunga mai i sulu ngā titi o le whionga i atea to ala peato. Whale mea nai le una whai atu e wha ai tete le moe le ngutu. E whiwa lai to e sau e tau momoli ma tau la lango i oi le HRPP ma. Ma tui la epa ma le lava enga. Nobody trusts you because you are a liar. Another lie on top of another lie, and you never seem to stop. I do tilofoila iai. Ua ave ai o e mastangata ua matua sili ona inosia. Na masalo le yo se fafine fautu ina le nei o e molo wo langa. Wala yuna e fapena. Wala yuna e maua le mena ta o le ru kete kete. Ale upu faa lalo tonga le na faa. Cook Island. O le ru kete kete. Lale wingo la na up. Ia le e o kili famkala kue ki o si. Se ma fe kaui male li idea ma. Ei, ru kete kete. Keke mai inga i se i vai akuso wa o inga. Ia le na, whawhetai le atua ua whaile tō whinga o lo soifua pēr tea pēato. Congratulations, wha malo atu whai o le whaiva, malo lava papale e lau whionga. I le tamā matua o le pale mene ma le kāpeneta, ma le malo Samoa. O vea whaile nei lau. Ma le awa noa e momori atu ai le wha malo ma le whawhetai i le so. Ina ua a ele tō wha. I le whionga le li pāle mia ma lana kāpeneta. Lea ua tō whia i nei ia le whionga ia whamoe tau loa. A Shulenda ia vea masu e tusi sili a le malo Samoa. Ma ua sui tūlanga nei o ia. I le atali i wha le tūla fono o le sunga ia tūle epa. Ioi, le whionga ia Fuimono Camilo. O le to lua le na o lona a whawhine. Lea sa su e tusi. O le su e tusi sili le na o tupe uma lea tunu. A o le pule o tupe uma lea tunu. Uma le matanga luenga o tupe. Sa iei fu ilisi atali i o tu lepa. Ta whewhe pe ana whape le pa u le whainga malo. A tu lepa. E o mai a i le teimine nei. O wha au au pēr to whinga nei. Ma wha au popo atu iai awa o le beale le aini pisa. Kai mai o le wha whainga alwenga e la uli malana whainga malo. O tangata lātou te ainga. Tangata lātou te sotai. Ma tangata lātou te wō. Ale beale nai ala iona o solo whewhe ma whai atu lautala.
Na whai fo i oe ia tula e pa i lo lau vai taimi. Ai reise se mawhaina tau tala atuai. Because you had too much power. Nā le whai atu o tangata e whāli molo tuli ma tangata tui tif. Tui ni fo le mea o iai. Wa le mea le na e te māsani una e whai. Ai o ngu lava tangata e le ai se si e tū matali mai. Ala le au o male e tele. Wa avanoa le media. E tala noa mata ua tuai nā mea. The greatest conflict of interest, if it te na I langona ma mafau faunga ma le wa aia tangata ia mea na whai. Pale mia oe, su e tu sisiri lo watali I whale tu la fono, ai pule I tupe uma, ale atunu u leisi o walo. A o tofinga sili ia na maululunga. O tangata e pule I tupe ale atunu. So how was that relationship like? Talanoa le tamalo e pule le atunu. Te itai le atunu. Talanoa atu le tangata e su e atu si. O le sene na whaalu I, ma le tāla na whaalu I. O tupe uma ma tā ngā ruenga, pisi nisi, ma company tuma oti. Ai whaasosoa mai e lona, le siona atali I tupe le atunu. So you see, greatest conflict of interest in your time. Lea la, wa e le toa wha, ma le whautuanga le kāpeneta e ta wala atu le pisasi. Komisi o tangata whainga alwenga uma le malo, ma le nātou whatutuanga, ma le whautuanga. Wa tu I nātu ai, ma whae nātu o to whinga nei. Whawhawai. Ma ua tō whia I ai ma whātau tō I nai le tō whai a wha moe tau loa Sailele e a vea ma su e tu sili ma wa aia fo I le ofisa o tupe ale malo. Ia sanga iane ai o le tai I lau fionga le Livingston. O ia lea honorable tea to ala pe ato o le aia wa aia. Le ofisa o le komsina o sulufa inga. Lea whaato ato tofi ne iai le tamasa tuala le whionga ya Honorable Judge, retired Judge Justice Voi Clarence Nelson. Congratulations on your calling. Papena fo I le whionga le binstar ya Honorable Tea. Pe ato to ala, ia whapea fo I le whionga le sua tu sili ale malo, lea na whaatau tō ina I le so. Sanga iane ai o le tai, ma ai o le langi, ma ai o le vau. Ia utu pupu ina fo ia fulu o le senga ula. Ia utu mai le langi. Ma ia whaatonu fo lau le nganga o le atua. I loutou vala a wina. Le so mamalu mamalai tau ave. Ua mamalu ai te whau. Le malai o le whautu ngā tangi. Le malai o le tanga tia ma le tanga manu. E whaalala ai maia ia mamango le leia wale tau wha ma le manuia lau tele o le atunu. Aia. Na lolongo ai le fua ma le pao. Ina ua mamalu si ulepa matonga mau. Le a inga sa tunu mafono. Le wha urunga tangifa. Le mamalu le wha le toru malo tau wala taua. Tau lau niu ma le tangata. Matapa au tausi o le tu malo. Ua whaea le nuu. Ua whaea le tu malo. Ina ua whaatau tō ina le sui whiriwhiria mai o Safata lona lua. Le whionga le tama le whale I atu ia, fuatongi pai pai le toa. Congratulations, my brother.
O le tapu i atu. I nei i alo whaletua ma le tausiali i le fioga ia maiava. Vi se kota i le tausinga o le tamato i ina o le ekalesia. A le ute whaalongo atu nei. O le asa whareile asa nei ato i ai le iwa se fulu tausanga le matua o le soifua tautua au auna i le ekalesia. A le sunga le toia ina. Whaau au pea o nanga lue. Ia whaamalua Peteru. Reverend Elder whaamalua Peteru. Whaamanui atu le atua. I le tāpenanga le ekalesia ma le ainga o Paolo Mangafa. E osi le taulanga e whaamanatu ai le iwa se fulu tausanga o lau soifua tautua le ngā luenga le tua. Ia, se o tau silsila la i taulanga osi. Wanofo mai i Samoa le fionga le li whaipule. O le ai se tausiali i le ai sana komiti na whaia. Ai whinau pea i le tauvanga. Ma le whalanga maia. O upu whai o malo, ma le sailinga o se tofi o le tu malo Safata lua. A lea o sisi le fuku o le manu malo. Ua tau le ai o la pega. Ua sui tau i le tini. Ua tau lau o le wha moe moe. Ele i ulu fale. Ele i tū la lata fale. E pei o le upu e whai. I le sao ta mai tai a le taba le fale i vai moso. Fale ata ma le ngafa ma le i tū lua. A wā sa tunu mafono. Ai o mori tai. Whaalabe labe i le i cha pipi. Tau anau e le i cha pipi. Le le ua e o e ave i le whapasinonga. Ua whaatosina ua tufa le tupe o le se furu miliona a Safata. O ila la e tufa i. Tufa i tangata u malaba au fiai mai la tau sa lango lango ia tole foa. Whapea fo i male le ua. Fai male mauti noa. Ai le ai se whauwhaunga po se collaboration and conspiracy. Au au whatasi ai mafutanga nei o le tawhatolu. Tu ia ma lana vaenga. Au lango lango. Whapena fo i le komiti o le MCO. Ta whaulu i le tō wha ia fui mau si manu. Sa le ai fo se collaboration ma se whau whaunga e a fi ai le ofisa o le komisina o whainga panota malona au wā. Awa ana whape popoto tangata nei. Ma lātou mana malama le lei. E whai se awala e tāo fia le tu mawai. Mo se aso se tasi le tu whanga o le 10 miliona nei. Se manu lātou te whaia se application, po se tālu sanga, whale tu la whono, interim injunction. E tāu fi ai le tu whaina o le tupe. Mo le lūs fuma le whai tu la. But what difference does it make? Whatever, wa tole vai aso, o le lua vai aso, tu le tupe. La le mea lei ona, ai ava lea fua le si. Vaenga i mea le tu malo. A wata le tonu a o le tangi lea. E lata mai le a au le mea e lele i ai maato le whamsinonga. They know this is nonsense. These guys behind this petition. This bullcrap. No grounds to file a petition against Tuya. It's wasting the judges and the court's time. It is wasting the government's resources. Whaalu taimi, whaalu tupe, mai mau le taimi ono whau whaunga leanga.
E sila lai. Wautou sila Safata ma utou ia la oe ave le tangi ile mamalu le te tau na mana omia ile aso le nei. Sa utou sila iai wa mamalu tonga mau ma si ulepa. Wa mamalu tau ave maota ma tau ave. I to tonu o le sauninga ana le la. Toai ngā mamalu ia e manao e opo mai. Ma ia li poi ai le mamalu o le itumalo. Sisila le mea lea. Nea, le mamalu le mana omia. Wa pāti lima le itumalo ai maise. Ona tūlanga maululunga wha mapupue, wha lupe. Ea, se mea le leila. Nau toe oe, e lango tula epa, malana wha lave. And another stupid, ridiculous intervening and intervention. Nau mala ia nofo lea wali ia. Ai sila mai o whita wai le tu malo. Toe whao le lato tofi. Ale mamalu lea mana mia. O i e te tau, o na ta ofi e le pule le whaam sinonga. Wha tali, se i whai le tala, ma soa le pule. Ali i ma whai pule o le tu malo, Safata le lua. Ia maua le tasi. Awane i ata tu le epa ma le HRPP le lato whanave, ma tau wā mō o tautou te o ta lepe. Pa ia ma mamalu o le tofi, si ulepa ma tonga mau, ma Safata o le ainga. Le anga se me mata ngai, le mata atu o le atunu. Le lalolangi atoa. O loutou lava i tu malo. Ai. Mafua mai tangata ia. O le teimile nei e whamai ai le pule nga malu ali mwhai pule. O le tu malo Safata lua ma le tasi. Fase ese. O tau toi whalawelawe o le mea lea ua pule ai. Le pule nga malu ali i mwhai pule. Ele ai se malu si anga o le whaam sinonga. E mafua mai o lo tau whaoso. Ma lo whau leanga. E wha leanga le tofi o le mātou i tū malo. O le anganga moni le nā, o lea lai o le mamori atu le toa whāma le sāvali. Ia ulu fale, manofo fale ia sātu ia maa. I le pūlenga mamalu. I le whaatonu ina. Ai ala no foi atu. Nanga e tele so tanga. Sa mo na ngalo nale. Le atali o so alo le tau tala atu. Na usu maua le manua asa na alala. Na sa mo e whailoa i o ngafa whailoa i ulu o ngafa. Ea. Ta ua tele. Ta ua tele le liu o le tofa ma le whautanga. Ta tia ese mea ale HRPP. O le ua mamalu lo tau tofi Safata. Tu lo o tau langi. O maila ia lea. E tu fatasi ma tātou ngā lulu e fatasi. Ma li lifa le tātou lango o le whainga malo o tula i mai nei. E leo toi mamao. Ai maua fo se tofi min stao le tau whaipule. Te leo whatonua le tau whai le malo ma le fionga le palemia. Ai, le ai se si whaipule silio na anga waa. Na tū lai ma savali ese mai o le chapipi. Mo le la waa. Ai whaafetai. Se manu e o mai le so na lo nofo ai lava i o. Wa whaatali lo tongi tu ia. Le ai ma se mea au ngā. E mauai. Nā le tala noa i me whaaleanga i le malo. Ma mea e oso whaali ai le malo. Se manu e ma i mau no wanga waa malo wa o ina. Ma au tā leni. E te nofo ai lava. Ma o ono i petesa. Ma le matala atu lo fufonga i seisi me fai e fesosoani i tonu al malo. So soani ai le palemia. Ma lana kapeneta. O lana atinae. Ea, ese se, amen? Ia lena, tari whaalini mai.
Tu for tātou por kalame. Ioi, ina ia. Malama le lei. A whai o whaafonga mai Safata. I lunga o le FM 106.1. O le mea lea o te tau o nou tau tala noa iai. Ioi. O le ale mea. Whaau ngā le whautuanga ma le tua lalo leo a matu ia le atau. Sa vea tangata umo lau whaito wha. Ale i tu malo. Tātou manu ia le tātou tofi. Tātou ai ia lea manu e tasi ua ulu. Tātou le liu e titina le ua o ti Apollo. Kiki le ngō o ti Apollo, ma tuli fafo le ti Apollo. Tula ulu whaafonga le tinu. Upu sa sao upu nā. Io. Ale lava vātangata. Io. Katalo fatu. Ya MUSS man. Talo falava malon se fuan via. Mussolini. Ya. Awa oe foi o le siso alo. Mai o le falatanga loa, ma le falasafunde. Wa fa lungo mai la i le matauti o le ngafa o so alo. O le siapo lau tele a wā. Le fio o le sala masina. Ai mamalu ai le ainga sa pesta fa pia foi le fa le fa o sa maunga ma sa o e fa. Ya, ma lo foi tau longo li MUSS the man malana fa so mai ele atu Asia i Malaysia. Alo le tau longo. Yeah, and keep up the good work.